Abena Ghana with you so and I will say unim say ye na what you be a ye address from kokon any day bro and ne ye tisi home no ya dwen ho a bisa Ghana for say na Ghana for party ben kwa na wodo party ben asisi a ye kase kwoto aba na say kase president we na say party leader we dey open asema obeka na me ne me bra kama bi e ba betwetwe nkomo papa net say me pacho na wo dey say but the family Leonard me pacho political party ben pa na ope I'm just a Ghanaian. I don't like any political party. I'm just in it. Enti mbacha wonto aba. Mitu aba. Enti edu hwai. It's like matu ama obi before but like nyama nkoso ye nti say my decided say okay. Mintu. Se ba mbaso a. Ye papa de say wabre any abato ne lie sa ahomache sorry ye no wabre because oto ye no ohun so. Eti ese no abato ama ne ho. Ye da se papa na hwan na abachia no. Okay, me chia me adofo any especially me mommy. I friend Madam Elizabeth Gachi. Any me sisters in any sisters in me pacho yo yatina your sponsors AG fast mixture. See yenfa capsule your modra abadwa so foforo. Yenfa ma nanom na so apomuden enye kama emomo. Enti de na abeka AG fast mixture pacho de. Me damase pa so my idea. Yaba Kaneshi Dan Suman Junction. Na yani ye brother betwetwe nkomo ebisa ne se political party ben kwa na ope. Papa net saying. Acha yo ma. Me pacho political party ben na ope. Mpacho me pendisi. Ope NDC. Pacho di ntia ope NDC. Mpacho enwuma na adwo mahama ye no. Person to aso. Okay, 2% mahama nto aso, JM to aso. JM to aso. Mpacho ne ye frɛ saying. Ye frɛ me Kobi. Kobi na hwan na pesa wo chia na na se obisa anwoma no. Me bisa anwoma Abiata Beauty Clinic na ena me boss Eric. Okay. Omo na pesa wo chia omo. We dey G fast mixture. Ena aso yasene e wo dwumadie mu. Na omo se yemfa adurei emma Ghana fo. Na omo da mwase se mo aso omo adurei mu na egusuwa ekoso. Enti G fast yemfa adurei emma o. Enti ade na obeka che G fast empanyefo. Me so me da omo ase se omo ache maduro etisa. Ti omo dwuma no so omo koso anye na bibia nto emma Ghana so nyankoso. Na yegusu ebisa se Ghana for party ben kwa e na omope se drew say on the 7th of December na yekoto aba na hwan e na ombeto ama no ye ne ye maame e ba betwetwe nkomo mampa che neti se pa che ne frose ye fra mi mame mpa che political party ben na ope mpa CPP pa che din ti ope CPP because MPP NDC wo mo aba che obi fisu mi panipa fufuru Pacho yo, Mampacho. Pacho na udin de say. Midin mansi. Pacho party ben up. Party MPNDC. Open NDC. I didn't tell NDC. Hey, kosu. JM to aso. To asu. Oh yeah, you meant on to asu nko. Aye. Yeah, that's it. A sponsor almost saw ya sing and the G fast mixture. Almost see him for a dray and mammo. Ain't he, me Pacho? Enini say your menstrual pains about the BCSU be makra betima no mbi ne be ma mo aye mrani ade obenya ho usisi menstrual pain bibia onoma bibia be katima ba che de na be ka che fast mixture ya da wa mo ase nyame ntu wo mo nkwa mu na bebi a wo mo nya sika de ye dro no de chaye no nyame ntu mu ma wo ye da say G fast for ye maame no se nyame entom nkom no nkoso emma musika se na be ya mo be so Abena Ghana with you ase ye guso e bisa political party Ghana for any other for ye da say. Hello, your mama kwaba de ba Abena Ghana with you so from Daniel me pacho ene ye busa obi ase amanyoko be na utanachi nti manyame nua be mai wa say boss pacho na ti say Pacho yo. pacho ne frozen Pacho friend me Kwabena Isaac. Okay, me pacho you say political party ben na utanachi ye beto about 2016 year political party ben and I do support betanachi. Oh, se sia de cost no de yenina nipa bi so ye bi papa wa ya brabo. And as I say, yes, young boys, Miss Yanam, and you be an echo, my sister, anti Abana or so. Or say, you share the obet to me, a bomb or the Amaya.
ama bibi akoso ama ye wo ye man mu because ye nyina ye pe peace ndi se si ade wo say yetimi bomode na hwe ye papa na na Akufo-Addo na hwe so no so betimi abomode ama ye na ya hwe de ebe koso na nyame so nta na echi na bibi aso koso ma nti se si ade MPP a na ye pese koso ma ye. Okay, mo me da se na me pacho dwumadie company bia ye friend Gfast mixtures omo aduro ne ye friend Gfast mixtures omo ma ye duro bia omo se ye mfanche obi bia ne be kasa bia. Oh, me da company assistance ono so di na adwen abakrom ono so oboa ye ama ya pomudin akoso ama ye nti yesu da anse nyame nta na echi na da okoso na ma ne koso e wo yesu di amen. Okay, o se nyame nhira Gfast company limited for se omo di dwumadie se abro no omo che omo ade se ye da mo ase koso ahwe Abena Ghana Wthi. Okay, mimi susia ne say dio obeba no any improvement bia beba bia I like it that way. Me sheda nim obi potia me pesa oba. Okay. Ye beda se me pacho dwumadie dwumako bi na so ya sene ye from Gfast mixture na omo de we man so obi en ne be kasa bia no ye nche no baako eye ma emma esiese emma se me kasa esiese emma me pacho te ase to omo se ye mfa we en chew ti den na obeka che Gfast mixture. Okay, me da oma say me try na say good me guso atom product. Good pa me di wadan say good. Okay. Wo obi a obechia no odofo bi a obechia no. Okay, and mechia my sister owo Kumasi Dina and mejuma efo nyina e won da area. Okay, that's it. And ha na ye de dwumadie no esi Abena Ghana Wthi ni.